Урыстәыла зегьтәи амилаҭ рҿахәызҳәа афестиваль фышықәсоуп имҩаԥыргоижьҭеи. Урҭ рахьтә хышықәса иара мҩаԥысуеит Махачкала ақалақь аҿы. Уи аамҭа иалагӡан араҟа зусумҭақәа цәырызгахьоу журналистцәа рхыԥхьаӡара маҷым. Сынтәатәи афестиваль азкын Расул Гамзатов шәышықәса ихыҵра. Аицлабра тематикагьы иара ихьӡ акәын изыдҳәалаз. Афестиваль аҽалархәразы иазырхиан хәышә усумҭа. Аӡбаҩцәа иалыркаар акәын зегьы иреиӷьыз. Афестиваль аартра иалахәын Дагестантәи Республика анапхгара адепутатцәа. Аныҳәатә ҟазшьа аман имҩаԥысит аартра, ирацәан ашәаҳәара, акәашара. Уаҟа иқәгылоз иазгәарҭон афестиваль есааира ҳәаақәа аҽшарҭбаауа. Уаҟа зусумҭақәа цәыргаз ажурналистцәа шырацәо. Все дороги земли приведут Дагестан. Все дороги судьбы не напомнят о нем. Так говорил наш великий Расул Гамзатов. Действительно, дорогие друзья, на родине нашего легендарного Расула Гамзатова так по-особенному относятся к гостю. Афестиваль мҩаԥыслоит хымш. Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны алахәылацәа рзы имҩаԥгахоит еиуеиԥшым аиԥыларақәа, еицырдыруа ажурналистцәа рҟазара рымдара, аҭоурыхтә-ҭыԥқәа раҭаара. Иҷыдоу анҵамҭа зырхиаран ажурналист зызхьаԥшша ахырхарҭақәа, ахәаԥшҩы игәалашәараҿы иаанхарц азы иҟаҵатәу азкын афестиваль актәи амшазы имҩаԥгаз амастер-класс. Уи даԥхьеит Урыстәыла еицырдыруа журналист Максим Киселиов. Афестиваль ахыркәшамҭаз ауп ианеилкаахо хәышә усумҭа рахьтә зегьы иреиӷьхаз. Фатима Гергеиԥҳа, Аԥсуа телехәаԥшра.